Pamiarsa Pura Luhur Mekori megenah ring Desa Adat Blimbing, Kabupaten Tabanan. Sekadi saneka percaya oleh kramane ring Pura Inucap pindah ke penglinggihin ide sesuunan merupa naga sane moksa ke tengahin gumi. Raris mawit saking genah punika mentek taru soke, taru sane kepingitin antuk mangkin. Pura Luhur Mekori mengenah ring Desa Adat Blimbing Tabanan. Pura Inucap kapada dos tetiga inggih punika Jabe Tengah, Miwa Tengah. Inggian ring Jabe sisi wanta kewentanan pelinggih pengayatan ide Ratu Sesonan ring Pura Luhur Mekori. Wentan taler lingge Ratu Nyoman Sakti Pengadangan sani meraga dalam. Selanturnya ring wewidangan Jabe Tengah, pina kepelinggih ide Ratu Nyoman Sakti Penginter Buana. Rada sering tengah utawi utamaning Mandala, pina kepelinggihan Ratu Sesuunan sani merupa Pusa Luhur Mekori, terkawentenan ring pelinggih sani Kanton Bebaturan. Kewentanan taru soke utawi sokasti sani kepingitin oleh kramane pina kelingge Ratu ide Sesunan Pusa Mekori. Raris ring sisi kangin wenten Padma, pelingge Yayu Masari, Yayu Majambel, pelinggih Pusa Penataran Mewah Ratu Sesunan Pusa Mengkep. Ring Jabe Tengah taler pina kelingge ide Ratu Nyoman Sakti Mewah Ratu Sesunan Taksu Agung. Sejarah Pura Mekori niki ditemukan dumun sekitar 1700 sebelum Masehi. Niki pertarungan antara naga rare sarang naga kumbang. Beserta niki adanya yang dulu perjalanan beliau dari pantai sampai nike ring pojok tetiang ring lode santian nike wenten nike pelinggih ide muaste pura pemandekan. Pemandekan nike artinya pemandakan utawi tempat istirahat beliau dumun naga rare sarang naga kembang. Rare ngaliran rare nike wenten meleh pura pertengahan di tengah-tengah sawah nike muaste pura bedugul nike bedugul desa. Raris dan kayun pesan dari raris memargi melintang niki dadosna beliau moksahnya triki nike ring taru soke sane mewaste dok soke asti dike beliau moksah sane satu nike tedun ke Pertiwi sane malesiki dados sungsungan jagat sane mewaste Yayu Masari nike dados sering pelinggian itu. Dados dari tiang niki indek puja wali niki dilaksanakan niki 6 bulan sekali niki ring Bude Klion Kumreg niki pemargi 6 bulan gitu. 6 sasih dados pemargi indek puja
wali niki ciri khasnya niki wonten tari sane tiang sakrakan niki sane mewasta tari rejang renteng. Ya rejang lilitnya nike sane istri mundur pemargena sane lanang ke maju kita kan. Untuk nilai spiritual niki wonten talar niki tatkala nika wis ngaturan puja wali wonten talar niki nah semeton sane kerauhan nika dadosna pakayun-pakayun api sane patut kelaksanaan ring sekala nika sampun nunas baos saking sane kerauhan nika. Untuk larangan niki larangan rauh mriki nika yen meduwe na alit durung nika meduwe untu nika dan dadosan memargi dadosna kecuntakanin dan dados ngicen susu dikiring sejeron kayang diki kita nika ngawinan ini cuntake. Ring wewidangan pura luhur Mekori taler wenten wanare sane sampun wenten dukirin sane nenten ngulgul pemedek sane jagi ngaturang pengubaktian. Pura luhur Mekori ake kerauhen oleh pemedak sane jagi ngaturang sembah pengubaktian wenten taler krama sane wantang ngelintangin ring margi pacang ngaturang sembah bakti ngelintangin pelinggi pengayatan ide Ratu Sesunan Pura luhur Mekori sane wenten ring jabe. Juliana Bali TV.